I am the youth of Meghalaya. Ngau sero ni benta kamenrit yonga. Angni digira mamung nan chulija aro undina sanongaya. Namar bam dan kam dan jam nakabenta jongi. Every day, I face the burden of joblessness. No kanyan pinorlong ya kajing ang nuod jonga. Kamon wan Panyarap yangi. Sakat kian. Our future! Introducing the MyCard by Meghalaya TMC. With this revolutionary scheme, Meghalaya TMC will ensure the welfare of the youth. The Meghalaya Youth Empowerment Scheme is a mission to empower and guarantee them a brighter future. Register now. Kasur kabri winyo trap sa Shisian kale bani kundu ubiang USB ke East Castles District ban pinkan mau hakabede bakajing syapenya bachir Sterfield thank you kumba kilayang nadu kasi pasyapenya bangin sangyang inya yele bandawai kajing bishal ka bahok ya kalong yang langsam jing bachir thank you namar kajing yam brew hakatu kasi tang kayeng jing bachir andre ka jat bedrehi barakawai kaya la ong ba don bok khalding do hakani kasi lawan senlaru nakaliang kayeng kasam jing bachir thank you Kita akan jamit nagleng juga sur jong brik nyutra ka khat khandai trik jong ubnai January arsa apply nagleng jong sur jong brik nyutra gilayo bang wan ni kendo sa sisiet pan ya ka office jong SP East Castle bat kunjuru yau inti officer ka political ban Cyril Dingdo jong sit government ke jongi kumbangila mi nado kaski panikong nilai yang skam harta kanong banginong sange nginya yele kani kalong spesifik nam taka kes kabangi dawa ya kataka jing bisar ke bahok ya kalong yang longsam jong iba Chesterfield tangkiu pampuai dorble mentang ski harkat kecik sundan lang kajongi ya kayeng kajongi Gilawan bani kendo nengkong ya USP jong ke East Castle udang shu join mai bah dia nantang le kendo ya bah Cyril Dingdo ngasukon ke mau pi ba haki benai ke beladap ke bomot hausnam arjar atwa nilai kendo ya USP ba nong tengah pon Henry nomor bakadan kajisa transfer belajan action di hapani kendo du USP bumta kaji thui kalong bangin bodin kumlu kakam kalaya habade pat ke fair ka ba ka family lane kayeng ka samjong ba chires kala lodge nado katu kasnam kabalawan kajinja susi di ke kajubam ka bangilayo nang te kalong ba udang day uap so kan suan sim di tumai uang empat semua study kalong kumulkis uang island yang lani bangan study biang saya katung ne por ngin sayo pan penting pi kumluk layak kita investigation nang yang ka police kani gede ja bentah singal aban ong ndai bang ikran politics hendrengi haban pej ya kajik sisya ka ba kani ka sarkar MDA balalam kemat dak NPP kelale kalau peniap yudo usam jongi kalau kular ban ai ya kata ke justice lani ke jing besar ke bawah hari kamsyam la ai hado bakala lesing la ban hado kasgi ke bamenin lani ko mapilai tep kata ka modal ko kena apply bat nginam yo di sarkar so tengi ya kata ka figure jong ke government habedi budi keman asu ban oi parari ke bae ada pikir kemau ya ka khabar trik ada pikir nang kemau itu ka khasan trik ka ba pai pa ju jai pen reu ula lek ling ba ki umat ki bak thang haluk jinja de lau mali na ka bataban sunram ya kani ka long yeng jong ba chires suma ban kemau lang na ka menta shua ba pinwan ra biang yanur yano na ki consultancy ne ba pinwan ra ki breu ki ban long ki nong thawa lan ni ki nong ilam ya ka sarkar nang ni shukman ngihingi kereng syai bakani ka sarkar kala pulam ka sarkar kam semua wara ka jinghun yo pai ba ka chong hok happy pai ba bahato kinang wan ra biang ya bakum ni ka sarkar
kasong ngapi ha kaji start jong pi lada pi kwa ban nom yu isu ya kata kaji lengkin jo kasnam haki kamera thia ka jong ukurem la ne jo ki khon ki pi ki mama ki persa jong pi suma long ki postan ha ka badai bat kene ki election ya ka ba la depan penbena arnya tre jong benai fam long ki postan kum no bok non ra la ne ba punjit ya kita kinong thawai bat kham tam na ko ban ong ha ba philai yi philai experience ya kini ki sansem baradap na sngo ban ong tongin ya kiar ban ra yang de ki ju ki breu ki batmu tang ban wan ra ka ji usam la ne ki batmu banang sim su yang ji em ring kun sama nang le shman yang ni bangin ya khon kumureu ya le kumrang ya le hamadan thma ban ya ka ban long tang ki long lorni na nong kan tho ha social media hot na ye jungi ngasngo ban ong hapreng ni jingi le ji khon haduk ni ka ski bom ta ban haduk bakal akut kenika sarkar MDA ki pai ba ala ni phila ban ong ngi ngila ram reng ngapentikna bangi dei kiriu khon ban nginang ye khon ban ngangi scam bakajing ye khon ka ban pen i ya uso ubang bathang kalong salom bakajing start ka jong phi ada phila ban wan ra ya kita kinong ya sak an la ni representative ki ban long ki ban pe ya ka bahag kamiat ka sung ngan ngangi scam haga government ka bathmai ngen sai i ya ka jing pensitom kan sawan kat kum kelenti ka baki niki tactical team one kelesiam ya kucing im jong ni rong ba dengan ngi scam ka government ka bathmai kan nom kelat ya kini ki issue ka bangila dawan ai leng jok sur bri new trap bat ngi scam ro ba kinong je kinom kilani kita ki voters ki ban saji di representative mani konstitusi tolong ki pastan wat nam yang ngop ki tengah plia tengah sebai rupa andre tolong ki budget ya kita ki nang yalam la ni ya kita ki representative ki bandar ki sokhya ya do usnam ujongi kum kajat benriu ba kum kajat benriu ha ka step khalai trek ka balajia ka jingjia ka basusi hamolai kun termosa ka bomot khalai trek agas arjar kue kaladon ka jing yambril om tang jong ka yin henry kari kajat benriu ka yambril minum la kem dap haidien ba hagi ti por ngi lamare bran Sharum Shaneng ban Ukraine na kamta kani kamat kabalawan ban kita je benriu jongi da kaba kita kibriu jong sarkar ni kibriu dan gaan klasium ya ka jing em kaba sistem por jong rang ba di kai kabanga ko ban petken mau ka khat patrik adam baklang lei klu UCM ka patrik jong August kas sri ka balingkong bai klu UCM hak tu por UCM wong ni ba kini ki barok ngila pentikna syafi bang ngila ha ia ketaka jing toket ha kamekya human right commission ya kini barok ngin salah ban le ye anda ka commission kelawan submit ik report sagi de ya kini ketika assurance ka ba UCM ulakran sagi nomor report ngila rawa ya ki jing doa ka bang de ban suspend maror ya kini ki hadang officer ki ba don kiti banon operate lesi ka hak tu step jong ka khalai trik tenri ke ka ba susi nga la banong ba ka government ko ba PTP na do menen ka scheme ka model ko konong apply lesi nga la banong ba ka government hapo ka jingelam jong konrak sangma leader jong kanika MDE government kam shimala banwara yau tau so ubat yang lene yang tak jing toket kapan penhun lene yang justice yang yang sam pa cheres sulul jing do ni su tho ba ka syukut tang hatung juba pada proses nilai kli pang kita ki kata explanation mo kaban nak liang jong ka government mentah ke ong bang nila serve ki city sektor tactical team one bahkan wanra lane bon juba apo sarkar de reh dok mentah mene kampak simla don ketaka kamut kadang don on the process kapat simla yat ti ngilai kli toket ba ka time frame ro komong ba kemla ban juba ban ai kai ban penhun ni pa ma pat kham tam ro ya ka numbers jeng kita ki tactical team one ka number ro ki ong
Kejuba bi kalong ba amla ban kema bat kikam kilanang yan. Di kikam kilanang yan ka sarkar kalakut. Kani ka pen i syai ba ka sarkar MDA. Ka sarkar balai lamda ka NPP kona sangma. Kalong ka sukar ka bathok ka basyukor yengi pai ba. Ngila kami renti bakata kay jing bisar ka bohong. Syua ban lese ban penkut no ia kata sarkar ngila di ban yo ngila kami lenti ba kumuta hari kidai tang kijing penbang dan tang kijing penbet sudah kumba kila ong ba ni penbet malakan sansem ki ngap malasan senam tengah suban ong ya ki parari ki bai asol ne ki bai ilang ba kini kilat pathai kubor elektronik media basuma pan thaidien syake ke balajiai ka cak benriu jong ni matrai borok-borok ki por ngia satsia namangim kwa ba ukuli lani kaktang suloi jong kibreu kaan kan dekat jubor ya kajing jongno urang ba lani jong paradok pasnam berok ya ka office jong secretary jong pol department nadu aja athoi bajia kene kes hadu mentah kelawan election ru iyo i ba kita kijing kerang kijing angnut jong pajba sulon sari ya kata kijing besar bohok ni kelempat yo kani kada ikai bersusi bat kapan pau ya kijing tulat ya kijing bamsai bat ya kijing trekam jong ni sarkar MP klase ki bamlong konstitusional nak kalian jong hing la persya hadin bami ke report ngila persya ha kijing sisa bangin court explanation ru mangila dawaban pak be soko ban fai ban kes aga yin kasyirikan bisar hakado kuno kelenti kat kuno kelenti jokaan kenai mentahi iba kane kajing Islam kane kajing watlat walanti jo kane sarkar halor kane ki isu kadaihi kajing persyang ban buri ya ke ai bodan selenda daga basyang ko ban keren ba kajing ong jong konrad ke sangma ban court explanation hadin bak inquiry report kala ong kila bakala undang court explanation dia ba court explanation kimi bitang artili ki jubab ula ban kentaj kitu kita timuan kila ban kentaj bagi klaim le lagi kentaj kalong percaya ka inquiry report mukila syak pendram yang taru bakam arba dai kila ban siong bangila bakala kajing kali ke bemi pak datang baki la bakala long si ban map no iki long si supijak brio map no dekani kajing court explanation ni kalau ka pemihak kat kungul ti juga an Henry ngil ailat ke sarkar ngil ailat kat kung kajing keren jong CM jongi yang toh ni nyepek adu kat no sisa kan sarkar kalau ka pasai jimut lene ka bakwa ya kata kajing bisa ka bohok Henry ka pasai kedar mentakas ni ba kani ke sarkar nadu ki isu nadu arjar khat prater ter bilami om la nyong shu ki isu jong jai benreu hadu mentah ka klaim la ban pun urlong kala spun bon kam yala dia kini kesan stem tang ke kasino hagi kamai bamsap hagi kam ki bela se blok persya ya kecelai bon koi nana kalian ke jongi kai khobor ke basai hakani ka samoi ke ban wanru ngikwa ban pha ka khobor basai bang tutip bang impat klet ngimpat klet ya kene gaman bat wat mut bagin song kristino nada wan daki wei sokar tmairu ikwa ban kendak basai ya piru ngi mailan bagin song lani pin leklet lani pin niat ikene akam syaka sokar ka barim kat bempat yo ya ka jing besar ka bohok nak kalian ka jongi hi kumul araina ru basdang intur cekmat dai hakado kuno lenti bat lada don kam bagin sim no iksen jam be bakham tengi eru ngin mbanse bagi hapsim namar ya kani mdei syuk amon gojongi la penbor da ka bor jong sarkar habing la ai por ka sarkar ban pendep ban le ka bodon kam la ka sarkar kam le te mbanse le seu pai ba hab le hi daladi te na kalian gojongi ni kerpat ba kipat ba ru kimdai ban klet ya kum kini ki isu le si ka sarkar ka buri ya kini kam ka penslam da ka wei ga jing thumu bat da kawai jemut balik si pat bam saklet no ngin sa penjano ni kes lele ngin sa penyap yang suwai ya kata ngin sa penslam ngin sa penjano ta kumta sakat no tali gijing im ngindo nak ta kada upat ba udol ka jong ka kameraman pendem
kamram ka jong pai ba bakam kong sa bam dei ban klet nane ban klet bi ya kimat ibakta ya ka jai ban reu ngim dei ban klet ya kanu ko jing syak ban ban lane ka jing sinsar bam hok jong kanu ka sarkar ru